I dobar dan, danas ćemo da igramo jednu igricu. Pitali smo neki drugovi za Scary Maze, nešto tako, a sad ću to i da provjerim. Prvo trebate da odete na Play Store. Rekli što baš kada će se uplašim. Ja inače nikad nisam čuo za to. Evo ukucate Scary Maze. Oni su mi tako rekli. Oni su mi rekli stignut će ti nešto plavo, neki kao putevi. Plavo nije nešto strašno. Moću samo 4 MB. Šta ovdje, vidite ovdje pored njih su neke kao strašne. Ova igrica nema nikakve vesti. No, sad ćemo da vidimo. Game horror prank. Šta je to čovječe tako strašno? Ovo je... sad ćemo da vidimo. Da, ove reklame čovječe. A nema šta gore ti je reklama. Ali sad ću ja to izbrišem. Da. Da vidimo. Što mi se izbrišao ovo vraga. Stani, gdje je ovo? Nije tu niđe. Scary Maze. Gdje je ovo vraga? Nema ga kuku. Maze. Nemoguće. Vidimo ja što sam malo Play Store. Scary Maze. Open. I... da. A vidi se dobra igra. Jauj. Samo malo zeznuta. Ej! Ali nisam ja zvao igricu. Kuku. Oni su mi rekli ima da se prepaneš kao neka budala. Da vidimo i to. Ej! Kuku, I hate this game. What the fuck, man? Evo ja ću ovako polako pa da ne gubim. Neka gasa. Evo, ali sad bi najbolje bilo pred krajem. Ne izgubim. Opa, vidi još jedan level. I da vidimo ovdje je cilj.
Kako ću ovdje da prođem čovječe?